Kolose bi a Wolo le Sane. Bafo Paulo ngma Wolo ne e ha asafo ni yo Kolose le eji Asia fi o manko ni ye Efeso bokangbe. Asafo ne je Paulo ji moni atoshishi. Shimon enweyi nkwa ke iba akweno eja ke he ne yo le Paulo le echu Sane papa le shelo ni yo Efeso le ke ya jen. Efeso le Roman shipon le gbini ni yo Asia le manwulu ni Paulo ena ele ake amale chon lo ekome eteshi Kolose ni ameke hedo minjaji ake dani mo oba na ole nyumo ni ona irahre mo ke mo shinle Sane do oja mumo no yelo ke onupa ekome ke shiene no le chon lo ene mi mfino veve ake Sane fe kusumi ekome tamo ake kete afo nike ni asan oye mlai fe ni ko ni eni srote ke ni bi kroko ma hele hu no pepepe ye Wolo le mile Paulo wie shi chon lo egbo hine ne chon no ni jano kwa Kristo Sane papale eshe wie mo le mi agugu jake Yesu Kristo peji moni nyo ha irahre mo yo obo e ha nu shishifan ake amale chon mo ene ame ha he mo ke yeli gbugba ejake ame shu mo ke jo Kristo heke ya shon asan Kristo no chon ni nyumo bojele ni le no eno e ba chon ni ha jela ku ese ke ba enwo eko ake ahre jele irale fe da mo wo ke Kristo eko mefe mo no agbene hu Paulo gbla boni chon mo ni hejira ne ko me abo ni he Kristo no ame yola wala he le mi fito no komene Sane hi pa no jake ti hiko ni Paulo chu ke Wolo le ake eke ha Kolose bile onisimo kelete ni le onisimo ne nyonjile ni le he won tutu Paulo ngma Wolo e ha Philipon le Wolo emi njira mo e ba ne mi mbote mo ye Klɛŋklɛŋ icho Klɛŋklɛŋ kuku ka ta kuku ni jikpa anyono Kristo su ke nu chumo no e Klɛŋklɛŋ icho kuku ni ji nehu ka ta icho Enyɔ kuku ni ji nyuma ke nehu wala he ye Kristo mi no e icho Enyɔ kuku ni ji nyuma Enyɔ ka ta icho Ejwɛ kuku ni ji ekpa ano eke na muwe icho Ejwɛ kuku ni ji kpa o ka ta kuku ni ji nyuma ke kpa anyono agbene ni ha wo boa bafo Paulo Wolo ni egma ke aha Kolose biye tuwe Klɛŋklɛŋ icho ngamo Paulo niji Yesu Kristo bofo yenyumo somo na ke wonyemi Timoteo ma ha nyemi mehe cheloi ke heyeloi ye Kristo mi ni yo Kolose le dromo ke jole ni je woche nyumo le denle ahanye shida solimo wada nyumo niji wonu ncho Yesu Kristo cheleshi yenye hewonda ne ye wosolimo amin ejake wonu nye Kristo Yesu no hemo kayeli kenye somo ni nye kesumo he chelo ele fehe ye hie no kamo ni aketo ahanye ye nwele he wonle nye nuende momo ye Sane kwakpale anukwale wie mole mi Sane kwakpale eshenye ngo tamobo no ne yo eje munle femi ni ewo yibi ni hwe tamobo ni efio yenye hunye te nkeje gbino ni nyenu ni nye na nyele nyumo dromo le ya anukwale mi le nye kasene ye Epafra wana anyo chulo ni wosmo iji Kristo anukwa son lo hanyele na le bagba onye suomo ni mumo leke wonye minle hisane ene hewole wo hu keje gbino ni wonule wo fan ko solumo ke fa ipa mo kenye hamo ko ninye yi mo bonbon ke suomo na ni ale ye mumo nile ke shishina mo femi ko ninye nye bonisa nu nchole ni ase hie kra ninye wo ibi ye ni chumo papa fe ni chumo papa mi ene hanye hwe ye nyumo he ni lemi ni awajenye ke hiwale fe ye nu nyanye mole na no hanye nyenye mi anye hie ni chonye twishi ke minshe ye no fe no mi ni ja cheleshi moni ha wo fe me ni sakronkron bi ni yo la le mi le agboshi ni le koyeli ni eje wa kaje dun hiwale le mi kete esumo bi le manche le mi le emi wana pomole niji wo esha ifa le ye nyumo su ni Kristo hie ke nuchumo Kristo ji nyumo ni ana le suban
Leji boni fe ate nkromo bile. Eja ke emi aboni fia ye. Nini yo onwe ke nini oshikpon le no. Nini ana ke nini ana. Mancha eli senjo. No yeli ijo. Onukpa yeli ijo. Hegbe ijo. Ni le fele. Eno acho abo. Ni le no abo ha. Eye. Dani ni fia yo. Nemi ni fia yo. Ni leji gbomocho le niji asafo le yicho. Leji shishije le. Ohi ate nkromo bile. Wana feni. Efe Klɛŋklɛŋ mo ye ni fia mi. Ijake. Ni ngosumake le nyumo le denche. Esumu le fe ahiemi. Nyumocho esen mocho no lale no eke hejoleba. Ne echo eno eke nibi fe pata. Ni oshikpon le no. Ke ni yo mwenle. Nye nisa ni ye nye dwemo ke nye ni chumo efonji ahiwole. Me poji ke henye lo ejinye. Agbene eke gbomocho le chongbele no ekpata nye. Ne eke nye edamoshi ake me kronkrongi ni hebe pako ni Sane ko ba me heye hie. Shie sani nye hie hemo ke yiri lemi. Nye damoshi shi ye shishito le no. Nye kachi nye heke Sane papa le hie no kamo le hi. Sane papa le ni nye nu. Ni ashio achon bo ni fe ni yo nwen shishi. Ni mi Paulo mi somo ye hile. Somo ni chumo ni Paulo chuha Kristo asafule. Agbene mi sho ye mi manehuni ni mi na ye nye hiwola mi. Ni mi ke mi helo na Kristo amanehuni ni hwe le mi ke wo ame obon ha egbomocho ni je asafule. Ni mi chon asafule son lo ye ni chumo ni nyumo etu ewo mi den ye nye hiwole na. Ake ma she nyumo wie mo le ke urashile. Ene yite mo Sane na kete ke jetete ke ino ela ino le. Shi agbenele ajele po achon eme kronkrongi le. Ni nyumo sumake aha amele no ni ji nekete mo Sane ne anunya mfale le ye je majin la te. Te mo Sane ne ji ake Kristo ye nyemi koni nyana anunya le hie no kamole. Le hesane wajajio ni wo gbomo fe gbomo nga. Ni wo chon gbomo fe gbomo ni le ne fe. Oni wo ke gbomo fe gbomo Adam shiake mo ne ye mu ye Kristo mi. No hede mwe mi gbo ni mi plo ye ehewale ni chuoni ke hewale ye mi le na. Yitso Enyɔ. Nyaka ngbe agbe ni moko hanye hemo ke eli le gbugba. Eja ake mi sumake nyele no plemo ni minwa ni mi pleo yenye keme ni oladikia keme abone na komihie ke hie la hiwo mi mfene oni amecha ametwi amengma amemi ni amefe kome yesomomi ni amena hewale fale fe ni ana kejo ni ashishi na momile ni amele nyumote mo Sanele ni ji Kristo momi ni akenga kenile dwechi le fe ete yele shiminkene koni moko ke na dokomo wie moko aka shishunye eja ake kemi kenye be ye gbomocho mi mpo momogbe fanle mi kenye ye ni mimi sho kemi kwebo ni nyedamoshi pepepe kenye Kristo no hemo ke yelile shifimole nye ya obon ke Kristo wala no ewole boni nye hre Kristo Yesu nunchola tuule nye nya yemi ni nye shishifa amoshi nye atwanya meno nye fishin ye hemo ke yelile mi tamoboni achon nyele nye take no ke shida nye kwa nye heni ahia koni moko ke jenile ke ya kashishu mo ni damogbeme ablema chomo ke jene shishije ni biano shije Kristo no le aka ngonyo nom eja ke Kristo mi nyumo sumu le fe hio ye gbomocho sumi ni nye ye mo ye mi le moni jo nupa yeli ke hegbe fe yichole le mi aflonye kete ahuye je kete ane akeninefo shimbo kete afo ni ji helo gbomocho le jemo ye Kristo kete afo le mi eja ke afunye kele ye baptismo le mi ne mi hu atenye shinye ye nyumo ni tele shin ke ye gbohin aten le hiwalele no hemo ke elina ninye ji gbohin ye nye no tomo ile ke nye helo fo le mi le ha nye fe wala ne ke nye no tomo ile fe efanye ni egbe wo nyomo ni wo hie ni agma ke ipo ile ni eje kete ni ekla ekpete so emocho le he ni ekplo onupa yeli ke he wala la he ni ebo amahura fan
na enya ya meno no ewole nyeka ha moko min kojo anye yeni lo ninumo lo gbin juji lo nyojin he lo hejo mo gbin agbefan ejake ni baabala susuma kekeni shini le de ncheji Kristo nyeka ha moko keta mo na etawo ake nyeka heshi ba adwemmo aja nwen bofwe mi nshonye dromo ni le yenyede bomo ni tamo nekele no na edamo jini nai na ehelo adwemmo le ha ewu eheno eflo na ehie Kristo ni ji yicholemi mo ni meni bomo chole fe chon talo eke fan la no ena ni hia le kejo ni emomo ehe keshimo ehe no keda boni nyumota wole ndo ewole kenya ke Kristo egbo ni jene shishije ni benye no hewale donle me bambo ni nye hionshi tamono ni nye hie kamololo ye jene ni nye ha awonya akpoe ake ka momi ni ka saona ni ka ta hitete le ene me feji ni bi ni hie pata ye amehe ni chumomi ameji akpoe ni awo ye gbeme akitan ke chomo ana so mo na jamo ke heshi ba adwemmo ke gbomo choyiwa ha ni bi na fi otamono ni le ye mine shia helo akono na chingbe fanle ehi bese namo Yitso Etɛ nye hiashi ye Kristo na eteshile hewale mi no ewole ka tenye ke Kristo shile nye tawa ni yo nwe eni Kristo yo na etanyumoni nejo no yele ni yo nwe le ahenye dwenga je ni yo shipon le no ejake nye gboi ni akenye walale ke Kristo ete yenyumomi be ni Kristo moniji wo walale apuele no le nye hu nyekele apue ya nunyami shihinle momole ke hele no ewole nye gbe anye he ni yo shipon le no le adwamambo nyege monuchumo minla akono fon ke hie jomo niji wo njamole ene me ahewo ni nyumo minfu bato egbele bi la no le ene ma mi nye hu nyesa beni nye hishin ye minle shi agbenele nye hu nye chira ni bi na efe nye hwea minfu minla ke hwe ni ahwe omo efon ke oshekuyeli ke hegbeji awie mo ni jo nye dan nye ka male anye chon anye he ejake nye ji egbomo momole ke nuchumo ele ye nye he ni nye wo gbomo he ni afele he ye bolole subano ko ne lela anu kwale minle ene minle helanyo ke yudanyo ke te afulo ke fulo je konyo nyon ko de he ko bedon shimon Kristo jini mfia ye memfia mi no ewole aka ni nyumo hlamo bi me kronkrongi ke somo meji nye nele nye wa musunchole me hile heshi ba adwemmo bo femo tuishito nikaji moko na Sane kule nye na anye ha anye he nye ke fafa anye he tamoboni Kristo hu ke fanyele na ka anye hu nye fia shene me fe sele nye wo asuomo ni jikpa ni fio ni bi fe fiola ekome ni ha eye mule ni ha Kristo he jolele aya lumo yenye twiami no he ni achenye keba ye gbomo chokome minle ni nye le ashida nye ha Kristo wie mole ahia anye min baba o ni nye ka ni le fe acho anye he ni nye wi anye cho anye he ye sanku twai ke yije mola lai ke mumon la lai ami ni nye ka shida ala yenye twiami nye ha anyumo ni no fe no ni nye fie ye wie mo lo ni chumo gbe fanle nye fie fe ye Yesu Kristo gbe mi nye cho eno nye da anyumo ni ji cheleshi Kristo fue ashia mi shihile nye ye gban yele nye ba anye heshi nye ha anye wume tamobonisa ye nunchole minle nye wumele nye sumo anye ngame nye mi aka joa ya meno nye bile nye bo anye folo atwe ye ni bi fe gbefan ejake nosa nunchole hie nye chemele nye ka wanye bi amela kona amenijan aka jewi nye chujinle nye bo anye helo gbefan nunchomela atwe ye ni bi fe mi je ke hia nsomo tamomeni ta ogbeme ahie amesa shimon ya twi kromi ake meni shio nuncholegbe yi ni enofa no nye fiole nye je anye musun nye chua tamo ake nunchole nye chuo nye ha
jegbeme ni nyele ake nunchole den yeni ne ba shegboshi ninle anoye ake nyenyomowo eja ake nuncho Kristo nye somo shimoni fio nini eja agbele nini eja agbe no henyomowo ena ni hia nkwemoko bemi Yitso Ejwɛ nye nuncho mele nye kenoni ja kenoni sape aha nye chujinle ni nyele ake nye hu nye nuncho yenwe nga Ahwoi nye hia solimomi ni nye shiakpe yemi keshida ni nye sa nye sole anye ha wo hu koni nyumo agbelegba aha wo ha wie mole ni wa wie Kristo te mo sanile no he wo hu ni mika pa mi ne nye sole akoni maje no shifan boni sa ake ma wiele nye ba nye jenye ni lemi ye meni yo se la hi ni ne chu nye behe nin nye ha nye wie mo he aba nyanda ni ngo ahimi ni nye le boni sa ake nye ha mo fe mo hito na agbe ngamoe tihiko ni ji so mo nyemi ka no kwa sonlo ke na anyo chulo ye nuncho le mile agba nyemi hesaji fe eno no he wo mi chule nyemo ko ni nye le bonu wo yo na sheje nyemi mi chule ko nisimo ni ji anokwa ke so mo nyemi ni je nyetenle ama agba nye bi esaji fe Aristako mi na anyogbo klefonyole mi mbinye ke mako ni ji bana banyemi bi moni mi wonye shinye yake nye herele atu ke ibanye ngole Joshua ni achole yustole ni ji me ni je keta fulela atenle mi mbinye me na me pe ji mi na ni me nuchule yenyumo manche elele gbefan ni echomo twiwo ihami Epafra ni jenyete ni ji Kristo chulo ni dane eke modembo hie solimo ya minwa ke hanye ko ni nyeda moshiake me ni eyemu ni ameyi obobo ke nyumosomo na ni mfe mole mi mbinye eja ake mi ye hodasi ake ibo mode na akpa yenye ke me ni yo Laodikia ke me ni yo Herapoli lahi Luka jofacheni asumole ke Dema mi mbinye wo mi mbinye mi me ni yo Laodikia le ke nimfa ka asafoni yo ewele ke akane ne ke Wolo ne ye nyengole nya ha akane ye Laodikia asafole mi hu ni nyehu nye kane no ni je Laodikia le ni nye ka akipo ake kwa moni ogbe somo ni atuwa wo den ye nunchole mi le na kra mi Paulo denche mi nene na bimo ni mi mane nye ka ya mi koson ile dromo le kenya ahishi to ebolo bofo Paulo Wolo ni egma ya ha Kolose bile ina agbe ne